Poštovani, čini mi posebno ponosnim što večeras imam priliku da uručim književnu nagradu koja nosi ime jednog od najpoznatijih ne samo cetinskih i crnogorskih, već i evropskih pjesnika 20. vijeka Aleksandra Lesa Ivanovića. Za prijestolnicu je čast što od ove godine upravo lokalna samouprava dodjeljuje ovo prestižno priznanje koje je sredinom 80. godina prošlog vijeka utemeljila književna opština Cetinje, a prije 10 godina obnovio otvoreni kulturni forum. Slavnu istoriju našeg grada ispisali su brojni Cetinjani i Cetinjanki, neko mačem, a neko perom i kičicom, dajući sem života i ono najsuptilnije kod svakog čovjeka, dušu. Aleksandar Leso Ivanović je činio upravo to. Davao je svoju dušu, neštedice i bogatio naše živote stihovima, kroz koje je slikao vrijeme i ljude, nepogrešivo ukazujući i na sve dobro, ali i na ono što je vrijedno kritike. Oni koji su se družili sa njim kažu da je Leso pjesmu dugo nosio u sebi, da je osluškivao i odmjeravao, da on nije pisao pjesmu, već da je ona u njemu nastajala. Tradicionalan u vrijednostima i očuvanju svega onog karakterističnog za ovaj naš cetinski krš i crnogorsku državu, Leso imao savremeni izraz, moderan stil, kroz koji je provejavala melanholičnost i čistota njegove duše. Dobiti nagradu Lesa Ivanovića je čast, ali i odgovornost. To je, rekao bih, breme od poštovanja koje obavezuje na izvrsnost i stalno traganje za drugačijim i boljim. Naš Đorđe Šćepović zavrijedio je ovo prestižno priznanje svojom knjigom Glasnici i pridružio se klubu nagrađenih, među kojima su Mladen Lompar, Vojo Šundolić i Marko Vešović. Žiri je ocijenio da je Šćepovićeva knjiga sačinjena od 3 pjesnička ciklusa: Neopiranje, Fragment, Užurbanost, autentično poetsko iskustvo u okviru savremene crnogorske književnosti. Predstavnik žirija govorit će kasnije o razlozima zbog kojih je Šćepović dobio ovo priznanje, a tome sve donosi njegova poezija i kako se prepliću mitologija, svakodnevnice sa oštricom ironije i satire, što čini Šćepovićevo djelo jedinstvenom vrijednošću savremene crnogorske pjesničke produkcije. Naš veliki Leso zapisao je da je jesen opet stigla sa svojom sivom pratnjom, maglom i kišom i vlagom i ljudskom patnjom. I ovog novembra, kao što pjesnik reče, preispitujemo se što jesen nosi, ali vjerujem bogatiji za nove vrijednosti oličene baš u ovakvim dijelima kakvo je Glasnici, koje nam daje nove vidike i nove teme za razmišljanje i sagledavanje naše zbilje. Sve za nas, naše novo, bolje sutra. Hvala vam.